Kibale district ekateganizibwa munonga omu by'obutegetsi bw'abajungu okuhika aha rurengo rw'okuhamba amashaza gaayo aga Bugangizi hamwe na Buyaga eruga kagabirwa Buganda. Abebembezi nibagira ngu bakabonabona munonga ahabw'abebembezi babi kandi egi niyo nshonga ahabw'enki batakubasa kukiza omuntu orikwenda kushiisha ebikozirwe. Tuli ha mulembe gwa Amini nkogesa engoye zange n'ebikora by'amapapali. Have you heard that? Hati sabuni erihona buli saa yona yokwenda kunaba nonaba yokwenda kwoja noyugya. Itu abantu ba Kibale okutandikira kimu omukichweke kingu kikira omu parliament nitwenyumiriza muno omubwebembezi bwa NRM omubwebembezi bwa ekitinisa president kurugira kimu mwaka gwa 1986 obuyayizire okwebembere ehanga lino naruga omukisaka murayijuka mbyafayo ngukinikiya kimuha abichweke ebyo ebyabandi ebayikaire ne bagamba aba historians ebyali bibuzire the lost counties. Okurugirira abebembezi entunguke hanjiruho muri Kibale hamwe na Bunyoro yona okutwariza hamwe nk'enguuto eby'amagara eby'obwegyese okujura kw'amashita hamwe n'ebindi bingi nibyetagisibwa kurindwa. Nina kunihira president waitu omugozebwa hamurundi guru najja kuraba n'ebitundu bya haiguru muno kuraba mu Kinana manyira abanyamahure mutambure na muzeyi kusinga itwena teneko mumanyire kisana inywe mukubalirira muta President Museveni okubanza kwa byono tukwantu gamba ku protecting against alomu abantu abatukubaranka again yaitu habwo kubanka Bunyoro nuwatumanyire kuruga mwaka gwa 1926 abajungu bakalengaho kuzora amafuta. Abanyakibale na Bunyoro yona bayiraganisa kongera kushagika President Museveni hamwe na NRM government abo kuba nibingi bacuru kwenda kukorwa nk'abanya-Uganda. Tutungire enguudo omukisanja kino tutungire emihande nungi muno tamaka itwe twali Bunyoro hanu tutakaroraga kolasi bayitu hati okugenda kolasi otaine enkonge enguudo zaitwe zo mbyaro feeder roads trunk roads zona zikozerwe zikira we can say 90% yenguudo zaitu actually mu Kibale high 95 or 98% of the LOCs okuza accessinga ne motoka. Omwembezi w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni irizo by'abanaronda Karum district ya Kibale yagira ngu bakahangaho obusinge rero bwabo musinge gwentunguka omu district age. Museveni yayongera jangu kurwanisa politics y'okutanduza omu nganda hamwe n'eddiini nakyo kiyambire munonga okugita abantu muri Bunyoro kandi entunguka yayiyongera. Enyakane weireho ate ejuniyo njiri ya NRM aboka niki kimwe cyabere kitabwira Uganda politics zo kutematema mbantu dokutematema mbantu umadini umunganda. President yagaruka yashikirira ababene bamugaya bari kutekereza ngo tarahangeho entunguka. Mabegaho haro babiri batandikire kugamba Museveni takwija kuleta enkurakurana hano natudupa dupa niyo nachurera aboko yitwa abekisaka tukwata kamwe kamugweki akwate mpora akora iki bugusiki eji nenkora yitu ya bekisaka bitinya bahanu mukwata bingi nicyo kikuretera emirimo okutagenda kurungi betu nyonkani imanya obutoramara kureta obusinge tukakora n'emirimo endijo eby'enguudo n'ebija kwija. President Museveni erizoba nibwo yatandika kuronda karuru omu kyange kya Bunyoro. Amakuru agagasha kwa Onesimus Turiyahabwe ahabwa atali Wisdom muri Kibale.